ni umukinnyi ukomoka mu gihugu cya Uganda. Oya niba ari Uganda ubwo ndamuzi. Byanze bikunze. Akaba ari umukinnyi ukina asatira aca ku ruhande rw'ibumoso ubwo ni kuri 11 yitwa Senoga Kagawa Mohamed. Senoga Kagawa Mohamed. Ko bazanye izina riremeye. No muwinga. Umukinnyi w'umuwinga wakinaga ikipe Express. Senoga Kagawa Mohamed. Senoga Kagawa Mohamed. Amaze gukina match 10 muri Express. Amaze kwitsindira ibitego 6 bidasubirwaho. Umutoza w'ikipe Rayon Sport ni Bruno Ferri. Ayo ni amakuru maze guhabwa. Nabo maze iminsi postingwa official and confirmed. Urumva bamaze iminsi bamuganira. Wa mugabo nyuze muri Tanzania. Muri AS Vita Club. Urumva? Agomba kugera i Kigali umusibe ejo kwa 4. Bruno Ferri uyu Mufaransa bose ntabwo hano turi kuvuga ngo baraganiriye ngo basigaje turoya. Araza gutangira akazi. Kuwa 4 aragera i Kigali. Ntabwo aje mu biganiro. Reka. Araza gutangira akazi ku munsi wo kuwa 4. Match bazakina kuwa 5 bakina na Gorilla. Bruno Ferri azaba ahari. Ari muri Kigali pera ayireba. Ayireba. Ntabwo ahita toza ariko azaba ahari ayireba. Bruno Ferri no mutoza bidasubirwaho w'ikipe Rayon Sport. Ubwo coaching staff y'ikipe Rayon Sport iraba ari umutoza mukuru Bruno Ferri, akungirizwa umutoza wungirije wa mbere akaba ari Romami Marcel. Ku munsi w'ejo abantu baramubonye mu Nzove ko yanatangiye gukoresha imyitozo. Romami Marcel rero nawe ugarutse muri Rayon Sport azaba ari umutoza wa mbere wungirije Bruno Ferri. Umutoza wa kabiri wungirije second assistant coach agomba kuba ari Haruna Feruzi usanzwe umenyera ikipe. Urumva ko noneho birakosotse muri Rayon Sport ya umutoza mukuru uwungirije umwungiriza wa kabiri nuko bihagaze abatoza batatu. Suramo staff neza. Nubundi Haruna Feruzi umutoza wa mbere. Yego. Bruno Ferri. Umwungiriza wa mbere Romami Marcel. Yego. Umwungiriza wa kabiri Haruna Feruzi. Physique ubwo ni na Romami nanone. Oya physique ni mwambari Serge. Mwambara agomba ko umutoza wongera ingufu abakinnyi. Bakamaka bumutoza w'abanyezamu staff yuze none tujye ku nkuru ya kabiri. Itereke ibere. Inkuru ya kabiri nayo nziza cyane rwose ishimishije ku bafana b'ikipe Rayon Sport nuko uwahoze ari umukinnyi wayo witwa Abdoulaye Diallo. Uramubona Abdoulaye Diallo umunya Guinea Bissau. Mu kanya gato nibwo bamaze kumwishyura ibihumbi bye 7 by'idolari yagomba guhabwa ubwo yasinyaga mu kwezi kwa mbere ku mwaka ushize. Bisobanuye ngo bemerewe kwandikisha. Impamvu wabyihutishije nuko bashaka kwinjizamo abakinnyi muri ukwezi kwa mbere. Ubwo rero nyuma yuko Abdoulaye Diallo yishyuwe ubwo bagiye kureba uburyo ya transfer ban yabo yari ihari ivaho. Kandi na Robertinho yarishyuwe bizengo barahita babifungura. Abdoulaye Diallo arishyuwe 7 by'idolari rwose kuri konti yamaze kugeraho. Ubwo tayari bwo Rayon Sport babayabere. Babayabere rwose nta kibazo na kimwe bafitanye. Barakiriyarinze ya umutoza barakiriyarinze ibintu bimeze neza. Amafaranga hari nayo kugura abakinnyi. Cyane tubwira wa mbere. Abdoulaye Diallo yishyuwe n'inkuru nziza cyane. Ni inkuru nziza abareba kure kwishimira. Transfer ban igiye kuvaho. Irarivuye uyu munsi. Nagamo n'indi nkuru ko byenda ko zafite. Iyo ni ya kabiri. Iyo ku ya gatatu. Iya gatatu ari nayo iremereye kurusha izindi zose tumaze kuvuga. Niyo iziyoboye. Yego. Buriya mu itangazamakuru twiga haryo bitaga inverted pyramid. Ukaba wahira ku makuru essential noneho ukagenda ujya kuri ari less essential. Ariko ari nubwo hera ku makuru wenda ari less essential ukajya ujya ku makuru aremereye cyane. Ariyo twakoze hanga hari. Ikipe Rayon Sport uyu munsi irasinyisha umukinnyi wa mbere w'umunyamahanga witwa nde. Akaba ari umukinnyi wa mbere uraza kuba sinye. Nagiye ngo basinyishije wo muri Flambo ntago yese bayo. Bigeze bamutangaza. Ntabwo aratangaza. Biracyari umukinnyi gusinya. Mu kanya baratangaza. Urazana wo muri Flambo. Ukiri mu biganiro uri gushaka uburyo atandukana n'amakipe ya Flambo niyo yakinagamo muri Kongo. Amusore. Nakubwira umukinnyi byarangiye byose. Nari muri konji najya mu yarasi. Apologize. Uyu mukinnyi rero Samiri agiye kuba turebera bijyanye nuko akina naho yakinnye n'ibyo yagezeho. Sofa aca ku mpande, aca ku ruhande rw'ibumoso, akina ku ruhande rw'ibumoso, arasatira ariko ashobora no gukina n'iburyo. Abizi ko muri systeme zigezweho kuri ubu ngubu abakinnyi bashobora guhinduranya impande usibye Lamine Yamal wabyanze. Lamine Yamal akina iburyo, iyo wamufashe ukamunweza ubwo match yarangiye. Ntajya ahinduranya, ni nabyo nabonye Runi amunenga. Senoga rero, Senoga ubutuvugana ari Kigali ku myaka ya 24 kuko yavutse ku itariki enye z'ukwezi kwa 4 mu mwaka wa 2001. Ubwo uraje ubijyemo neza, ariko nashaka kuvuga ko ari Kigali araza gusinya uyu munsi amasezerano y'amezi 6
ubwo no gukinira Rayon Sport uyu Senoga ubwo no gukina amezi 6 araza kuba asigaye kugira ngo basoze shampiyona. Uyu munsi arakora tize mu Nzove, ubwo arabanza gusinya amasezerano abyihutishe aze kuba ari muri tize mu Nzove, abafana ba Rayon bamubone bamwishimire bamwakire mu kipe yabo.